pisang, lama rasanya. Lek laku yang kau main. Segagai kau mengurus menggalih ha. Goreng teh. Yo. Palagi sibuk kawan. Baju Bali yo kawan. Yuhui. Teh goyang teh. Yo. Yang tu yang. Banyak macam teh, ada goyang pisang, ada godok pisang, berapa ada teh. Cuy cari sekolah. Kau teh ah. Deh, ketik-ketik mana godok kalian mah? Ketik-ketik bah ada teh sekadang kau godok kami ya. Mana ada kau ketik-ketik kau nyonya ya? Kalau kadang dari kau teh ah, tak bawa kami godok le teh. Kita ke iko godok kalian mah leh memang beli kau mah. Kalau kadang dari kau mati ah, teh ke kami jual. Kenapa dia kau? Cek kau dah balik caknya ada. Bali dengan cek kau bagai. Godok bisa. Jalan godok ketik sok jual mahal lo preman lo bagai. Tak ambani nguncing-nguncing. Barang ke kalian sekolah. Banyak mana kartu kalian mah? Kawan, kalau tak agak je godok dah dijual godok ke nyono lain. Jangan mati ni godok Mana sepilik. Godok awaknya waye. Tidak je Bali deh. Ajak ni ambali. Godok goreng pisang. Godok pisang, godok goreng, lambak rasanya. Bali lah teh. Bali lah ni. Bali dah dah. Lekar yang suara member dak je Bali. Tebaji etik tadi. Pilik mana? Godok ayo nak kadang deko boleh. Kadang tak bau dah awak kadang godok dah leh. Go godok. Go godok. Teh. Oh teh. Teh. Boleh godok ya? Teh. Hoi. Dah kembali tu dah ulang dulu. Lah keluar leh. Go godok. Pisang godok. Oi godok. Kembali ulang dah. Tak lain mah banyak betul mah. Ada tek-tek tu langganan awak mah. Tek rancak dah. Kadang bagi gua godok ngange kadang-kadang mah. Ada tek-tek tu dah langganan awak mah dah. Biasa je tek Go kembali mah. godok. Yang godok. Yang. Dia jual godok apa yang? Sekolah leh. Lain bau. Oi, ate. Tiga yang teh. Itu yang mana? Dia. Dia lah. Tu mah aku jalan jalan gai. Tek-tek tu kayak padi tu mah. Leh kadang-kadang godok kalian. Kadang-kadang tek mah. Tadi ada tek godok. Tu tak itu lo gaya yang mampen lo gaya. Tapi godok kadang tek tanya. Kadang ete lah. Kadang ada tek. Iya lo saya lah tak bisa lo kayak itu tu ah. Ya pemegang tek kau godok ambil tek ah. Tapi kau membali tek wah. Yang mana teh yang ikut lah mah. Aku yang kadang-kadang godok kalian mah. Sama kayak perjalanan tadi tu doai. Mah Ketek godok nyo. godok ai jual. Nyo kat situ tu tadi pagi ya. Banyak bawa godok Banyak tadi. Oh. Berapa cik yang jual? Berancak 2000 lah mah. 2000 aku nya beda-beda kau tek kau 2 ringgit, kau singgi, kau 2000 ah. Sama ratuan lah satu ni kuah. Marah tek talo ambil. Lai mah borong dah lah hai. Oh ambil 5 10 lah. 5 10 ah. Yo. Hai. Anggia lah. Ha? Anggia lah pada dah makan goreng ni. Ibu ada nak jalan gaib lah. Ambil tek masa saya. Apa nak apeti kau ambil kecil. Asal habis tek ah. Ayo masa yo. Jadi laris. Apeti. Tek yo. Kasih tek ah. Laris tek. Pecik dah. Woi, pitih. Kasih tek. Salam kau. Langganan kami tek ah. Kau pajak orang baru kau? Yo, Panjang je lah umur ya. Kasiang lo aku tadi situ ai. Ini baru bulan dari atas, teh bawa godok itu. Oh. Ya teh. Kasih teh. Godok. Weh, kau lama godok preman lo. Nyasan beli sko tu. Berdoa aja. Ajuan tu saya nak awak. Wang ajuan lah di. Kamu kena balik berani masuk le awak tantang. Woi. Abang, Mengapa kalian di siko? balik duduk bang. Pegang apa? Siapa nyuruh kalian mengalih goyang siko? Oh kan suruh juga bang.
Takut bayang-bayang abang. Ini kalian, saja kalian masuk kasih koko, kurang omset penjualan kami dek kalian. Kalian berani masuk wilayah kami kau. Kalian sekon seorang. Itu balai bang kami cepiti lah. Kami kan suruh nyoba. Kalian harusnya tahu aturan sesama penggalai godokku harus saling menghargai. Tak masuk ke wilayah orang doh. Tapi kok kalian masuk ke wilayah orang, tidak godok kalian tu lah. Tapi godok kami banyak dek kalian ya. Godok kami kadang udah pakai teh tu laku weh. Cuci, cuci godok kalian tu. Wah, tulis aku. You kadang-kadang godok kalian mah. Kau godok aku, godok itu. Berapa ni jual cik kau? Berapa juga? 2,000. Tapi sebab tu mi jual Itu balai kau 2,000 kau kadang kau ketek Boleh tahu bang tak? Godok kami gua Ha. tak sembarang godok loh bang. Kecil-kecil orang mah godok sakti. Boleh tahu bang tak? Balu cawa sakti. Tanyalah ke ikut gua kan dia Mak kadang ya lo. Cuba kicau punya bang. Oh, itu asal godok aja lah. Godok laku nak. Buat lah. Tahu bang tak? Ah, Godok kami gua banyak kelebihan ni. banyak kasih ada kelebihan ni. Ah, telai. Bisa dapat bini. Ha, Gandong ada kek lo. cuci gua pada itu. Gua Cik, biji. cik godon pula. Boleh kawan. Ya godok ni. You lemak godok pasti tak laku. Kadang-kadang you lo, kadang pada godok wala ya. Kadang ni kau godok bawa bantu ikut lagi. Manja amang ngalih kosong satu nah. Boleh tahu bang tak? Bang. Belas so. Ya mak. Nak tahu bang tu doh. Ha. Godok kami kau mah jauh impor bang. Kaluan negari. Dia tahu dah bang tak? Impor masuk anda ekspor. Itu salah deh. Mati Itu. ni. Sakti godok nak. Kecil nak kabak yo. Apa lo godok sakti tu. Ayolah, itu doh. Kami tak pandai mabuk-mabuk doh, tak pandai kami begang-begang doh. Tetapi sesama pedagang gorengan, pedagang godok harus saling menghargai. Besok kalinya masuk-masuk wilayah kami lah. Jadi bang. Iya bang. Yalah. Banyak deh bang. Alah. Lah tos dulu ah. Alah. Tu sudah nyo. Ah, tu lah. Damai ya. Nah. Kalian kemana pulang? Kami ya pergi bos minta lain. Okey, bos kalian. Iyalah. Kami orang kaya. Buat ada pun. Tak tahu ke doh. Dekat dia nak. Okey bang. Dah. 10. Tapi godok tu. Ha? Alah bos, alah api. Tinggal 2 godok le bos. Tanah lah bos, kalau kami menjual. Mana? Hebat. Kau ni pajak tu ni mengalih ni. Tu tu kan, cak je jepui dia bos eh. Pasti agak laku godok. Godok kadang-kadang you know. Laku bancik ya. Buat dosa beri. Enggak mak saya bang. Dadah. Hei. Gua dah laku godok ni. Saingan hebat tau. Saya kat mak dulu. Kan tak mak besok balau cara membaik godok sakti awak lai. Besok kawan, awak tukar strategi mengalih godok awak lai. Jadi, Cara dia capek aku. Lah. Aku nak kalah lo di pajar baru tu. Hei, godok. Laku tak laku. bang.